Yes, Akoma, I be Jesse, our radie. Abraham Yankupon, Giampo Yankupon, and J. True to you. Shut. I'm on the one. Now running Yankupon, Jana so, Jana so, Jana so, Radina. Why, yeah. Jana so, my God. Jana so, Jana so, Radina. Why, yeah. Move on. Goodbye. Bassi Mix. A very good morning to you, Mr. Dan Bassi. How do you know? I pianist Johnny. Saradi Jano Wabrabo. One year menina rabbe for fro. One year menina rabbe siso. Ebia now yo boni. Ujaninti Juba. Ebia now yo ni freni. Ujaninti wenimi. Nase uyo hieni swa. Ujaninti wayo defo. Ejana so. Neradina. Ah, my God. I feel that this part I reflect on my life more. Semi boom component me chipa. I feel pana second stanza when I reflect it. I reflect it. Yeah. Happy Sundane. Only a man in Arabia for fro. Only a man in Arabia Sisa. Ebiana Wuyo Buni. Ujaninti Juba. Ebiana Yoni Frenny. Ujaninti Wanimia. Nase Wuyo Hieni Swa. Ujaninti Wayo Defo. Ejana so. Zedana so. Eradina. Yes, you can become you. You to me, and I'm soon, you know. Why you to bread and Yanko? It didn't have where we say. My crown and it is on. One make my you. Nijana so. Yes, you know. Why, yeah. Nijana so. My God. Hey, okay. Right, Ebusia, aha, Sompa 93.1 FM Sunie, Sompa TV so Enzo and our Remy, Jumadiani Dini, Hour of Hope. Kwasiada anopa bia nonso ekosi nonkuno empire mu and I was somfo minister Kofi IBJ many my bedwafo yetena se na yede dwumadie sronkoin ebrewo kokobonsem wom enkranhyesem wom sanso so ena afutusem wom na yede ebrubre bi so yede the secret of life nonso so ebrewo toboase na say That's the same so dear. And near me beer, yes, and so dear brewo no and yasam ketwo. Enche mesa lunch segment bi. Na ebe bua pa and if you higher fe. I was near me mobi bia kwaba. Asida kase enkoma me chief executive producer, Dr. Blessed Foster. Doc, anope baby will be an otumfo nyankopon. On to the boissy, na unshra pa no nyo kase. Sansuna asra kase nkoma aboafo a omo fiduam ha. Na omo bom chidom sonko kwaso. Nigeria ni abrante Azuka. The drip god na ngasa Azuka anope otumfo nyankopon. Won to the boissy na unshra pa na nyo kase. Sansu so na David Dollar ebo michidom.
systematic press one ni nua papa toast nso so etamachi ekoba justice mpremo bo mechi dom na sanso na King Solomon so ebo mechi dom ye na safo kantanka mechiao sonko ekwan so pa nyankopon enhyira na wonfa mfiri adom enko adom medofo a waje bre na wonsusu wo TV ne so Sompa TV ne so o hweme otumfo nyankopon enhyira wona achim wona radio e de ato Sompa 93.1 FM na wono nso ATM no anopai otumfo nyankopon to no boase enhyira wona ewo Facebook Sompa 93.1 eno ye Facebook no so ene wo behwese de abedwafo fi ha ho asia ye fe no a ene ye bra Sompa 93.1 FM no so obehu ahofa no anyasem ketu me na me ka me kire wo sanso na YouTube no so ye Sompa TV YouTube no so ye Sompa TV na me wo madofo bi so a wo mo so join me wo Minister IBJ so wo TikTok Minister IBJ so wo TikTok mo so nyankopon onhyira mo pa sanso na bi mo so hwe me wo Johnson Edu Jamfi enso wo Facebook Johnson Edu Jamfi no so wo Facebook otumfo nyankopon enhyira yen ye wo wono a wono so join yen wo Hour of Hope platform no so Hour of Hope WhatsApp team ni nyina no anopai otumfo nyankopon enhyira no nyamo kase na so the platform no so yes no teachings bi ekoso oh my god could you believe sir just 2 weeks nino Edipa be 400 and I be join Hour of Hope WhatsApp platform me pa cho o twen de mami tumrika na me nkoma mabedwafo akwaba na anopai se otumrika na ukọ konfa no chia ho accounts department ho no abrantie mu nyamfo bi wo ho no abrantie say me se na me ye na sujafo president last week no wanyi antum okachem se okwa akwadwene ho aba na no na course bi a aba me so was abrantie no ho na nyasem ketwa ene na ya junior e wo fie hanom na me mo akwa aba no pay mejo so IBJ me hon man audio bi roli hey minister hey nana ya no apese asujafo no de ene ye be kuno ho nam se oh munya botre me ka menyuntu mu o munya ntu bose lese unyinya nyintu bu kura bori ye ku ho ai it's in the pipelines munya ntu bose that's right ai munya ntu bose na I believe say bibia e boko de e ma do ma biji bibia boko ba de akwa asa ya ba ene me koso kama me koso boko ya kwa sabi she na che say nice one bibia e fine nice one nyami hira pa wo se de obra pani obo mechidom I'm sure on Sompa. I'm sure on Sompa. The way Mammy Biano, the Yamena Mosso Yamami Biano. A so many pa. But I'm fan and I am to TV no Summa share. Is a drone of Passia. Now a suja for money in a power. Men come so. If you say Operation say I be your fire forward ya. Nana ya fire forward. Hey, yes, me wanna let it be a friend. IBJ. Say the uno. Yehu ya na wa Valentino unu aketwa na de fa ne maye wai asem na yekese abiji omunya moto so waso ami omunya botrema no pressure we just was but ebusu omunya botrema mi nu aketwa me pa so ko asokore mampoa ba bia Gundis Park e wo no fashion designer kese bi wo pa wa gidin wo Ghana ha na opese wo ho ye fe pa na wo ho ye ukuna kono a sa fashion designer kese e na me kamfo no e ma wo e wo asokore mampo anopai Verica fashions enso e wo fia ma me nkoma na kwaba sis me mo akwaba no pai ye ja wo hene na wo so ho ye nyame adom de nyame as sis na o fans ba wo ba so platform so na unya maso na nkrofo nim se so wo tete bando da wo be kasa e no so wow this is say directly minister Hour of Hope platform no nyame hira ho mo nyame hira ho se me teso na me hwe de ekoso a no pasem na mani age keke na chese amamenya feelings bi se de ye no ha no nyina ye nye no kwa ye de hye nyame amamfo enya impact papa nyankopon hira ho mo pa chese ahemfo e wo so chese doctors lawyers asofo mpanifo
Nyamishra mo wate. Oh. Minister damase na yenso ye damase. Nyamishra mo pa. Nyamishra obi bia. Na minister me ka ade ba ko bi mesra omo. Unse platform de se wote. Na se enuoma bi a ebeba so bebre a. Ya na obi ho okobia ya na ye ne se an ade we kura me kobi ehun hia. Nti yesra omo se nuoma na ye ebeba so no omo nto omo bo asem fa mai. Na de ye major no na ye de ato so na se wo bie ya na se ye ko medase. Nyamishra opi. Abusua me am sister. Ma de nyina Veronica Fashion zana. Wote ne enka no na ene you would differ back as here, Eufia. Oh, your platform is so. Well, Deputy, where you differ by, already I said a 10 of more Francasa. When I'm coming to know, to say, our folk, Yamia do me. So, we'll call a social for years. As of a friend in Nazareth, Muno. Aha, baby, I just broke filling station. Billboard can see this one. Na Nazareth way. Me baho. And me baho. Na last 2 weeks me baho and emergency here be bomb me say pow. And ne. Ye ni team ni nyina ye ba Nazareth. Lady Bishop Joy Sata e wo fie ha. Na me pa cho bia na wo brofo sam nye. That is go fie bi jam me ti yi. Wo de wo duro aso hwe mama coast. Wo bom mama coast din obi abetro na asedan ka urade se wona nyame nam mami so aboa wo mo bi mo kra ye timframam na wo ma free dia dance ye medofo tuanamo na ko mami na ase wate se agye gu a ko na possibility specialist nyankopon no awie mremo wo dia dum bia dum na ba wa ano den Mommy, me mo akwa ba no pay. Ya eja. Me ba cho na ho te say. Yesu adum. Adura no passe na me hu anu mani age pa. Esan se nyame ahira wo. Amen. Na wa ye wo yie. Amen. Mommy, asafuma no ho te say. Obia ho ye. Nice one. Omu nyina chia obi bia nice ne. One. Na last week my man. Me kwatwe nyame enum kakra. No kwasem. Na we come here na said o musi fra mana we ye hu na msi No. Yes, okay too. And I'm so mo it never said na me fast Emma, yeah, what am I ever tata? it is him. No question. Me na o masi Ya mi shira wo pa se o mo do ye no mutie ye na o mo so nya bibipa e free de ye ni mo we hye ye nkran ma ye hu se de nyame aka no ebebem no kwasem na bi mu kra de abam bam kra ma won abam ama o manya dance de bebere no kwasem oh mommy ebi mu frame ai minya course if you wakachi me ai obi frɛ sɛ ye ba Lady Bishop ono na niema enye ene nyame nam so aye na asedan ka urate oh ene ye betoa ye nkomo bi edi ni last week so na medofo frɛ obi na obi nkankyere obi sɛ minister IBJ ni na pamfo atena sia no pay na ye di dwumadi e frɛ no hour of hope no ebrew hwɛ medofo ba bia waduru ye nyame wate Amen. de ekoso wabrabom nyina na ye nyame na aye na last week me ka tena wo sɛ ho enya de obetena ho na awurade afro sɛ hello me ba kofi IBJ me do breakthrough na ba be si ho ene si ho no da bi wonyame fa nipa so na yade the last week ye din komo sɛ nyame nam nipa bi mu so aboa wo de but ye obi a ya na bi mu ba ya no mpese mu e bo nipa be me se bo nipa ba me ma nipa ba ko pe bi ho there's a particular person bi a out of papa ye nipa ya ma nyina no ba bi a wo wabra bo koduru no de na aduru no ye se na asai kura na nyame fa obi so asa manimu nyam sa ba biem me pa chon se nipa no anobai wo frɛ be ka ne ho asɛm kakra na wo boni din bo na baso a onye bone wate hey
woyɛ boni ayɛ dodo on sɛ boni ayɛ nti no obi yɛ adeɛ ma okura wadwen kura yɛ sɛ swa hwɛ boni ayɛ nti enipa yɛ adeɛ ma nipa kura mpo a o feel sɛ bebrebe a we na ɔde ma me medofo menye boni ayɛ for what because there be asema me kan say ye obi wo ha onhia sika wo ohia sen ko bi ka say oh minua nie mumwa na ma me keke obi hia say letter bi obi be sign signature bi keke e wase na kan turning in life around wanye nipa ne da form be sine but wo de nyame anya wabro wa maniem wa hokyere mu no wonam nipa bi mu so sa pagya wo si hobiem san krofo na ye di omo nkomo hwe edurumina bi omi ma brabom na minim se enye yie misika nyina hye na it took a certain man be he's a man of God I friend prophet Emmanuel Blessing otam sika 100 million can sika 10,000 and the rescue me free my money. Hey, some of us ye bon krofo bi din a and I open di dodo ai na ye ka sembia na bi ma ye so bitter o bitter na wa me emfa me ho because me nim de me ka hwe ye oni pa bi mo ye abrabo mu a o ma me bakrade a onye ma ho no sa nipa no be ya ma ho sa nipa ne ye bom mu din me kwamani mu made kura me nyina firi me nsa. It took the support of Prophet Emmanuel Blessing say otam ni sika 10,000 Ghana cedis and they rescue me remfis asem we da hey enipa do say na wo kura mpo ho kire bo betimi de 10 million abe save me say nipa do say e na wo ho kire wo a obetimi de 5 million 500 Ghana cedis ababe rescue wo a wo tie mi enye ni nyina na yesika wo Misi obi kurampo unya abayama ne guarantee bi a obenya senkiem beli ukura no wanya. It took an outsider hwe ye oni pa pii wo ha enye fie na boa wo eya bonten ye obi mo ho afie aboa mo but obi wo ha every bra abusua kura yi wo totwene no enkrofo papa mo na support wa besine omo maboa wo no emwa bia ye mwa megitum baron se si ya no pa ya me no kasai bra bi peso o kana no adura wu because e feel say eni da so nyina asa but the real feeling say nyame betimi afa nipa so rescue no na wo nkrofo bia omo na wani da omo so no kwasem say ye wo obi ho a wani da obi so to the sense say ono de wurim say emfeli ba san krofo no nyina feliu etianopa ye obi hwe mi tie mi no ho nensa asifom nti no sanye se bra bi timi nka no pai sanye se sister bi timi nka no pai a option e wo ho an se onka na no aduru mu de wo ho an se onye ne ho bone hey bra ahoma na wo pesa wo de san ho no kan to twene ba bi sister aduro na wakoto se wo nom no onse gwankasa wo fa na wadwene kwada no ho me se sister bi hwe me sisi ye wo pesa wo nom aduro but of aduro na wadwene ye me mai be ye den ye me sister na wo ti ase ekura mpo hwe wo mai abrabo na wo bewuo mami wo mari ntin ka won aduro wate me wura ho obi nimo brempo ahase ne duru bere bia onyame wodi wo kosie no wakọ prepare wo onyame wo yena de wo ne kwan so onim de oye eduru bere bia out of one money mu no onyame preserve oyeyo aba wo nsam nti no enipa bi mu kura be sode atia waku da bia me ka san kire da sani bi otie me hwe me sa bedofo abra wankasa be hu atamfo pa ye bra nyame be lift wo
Ebra wan kasa wo be hunu nipa wo mo tawo pa no eye bra nyame apagya wo na bra nipa so hunu enipa wo mo don no pa ye bra wato fom anida so nyina sa me pa cho de wo do wo no ebe pekwa bi obefa so bia pagya wo so do be gina wo na so biem na nipa wo mo tan wo no mo tan wo no ebra nyame be left wo no afa ne ye be ka gu so se oh we de boy no kura wa frem oh minim no watu aduro na nya nansan ya na no ne nam ha chesensem bi e be ka fa wo brabo ho no ase nipa ne nimu kura chan wa wo ho sometimes lady bishop bet me atrase abusa no ho se ye na me mama cause enti de wo ka me ho asemi onim me chan me angasa se de me nim me ho ana because yet me ka ho asem bi to baabi na wo kokko hwa asem no a na ne wa ye pepepe banyame nim no kura ne enye no kore enti se nipa bitimi be rescue wo ewo wa mane mu a it tells you say genuinely sankrofo no do enipa bi atwa ho ahia I always tell you say you are relevant because they enjoy from you and you always be relevant to them because they enjoy from you when they begin not to enjoy from you e hona be hu se sene nkrofo be sen almost a saw blade. And I said, nipa bonifo be wiase nyina achi no nipa bi mutimi bua nipa said the nipa say nipa wo mumu achi nyina no obi da so waye mu ye bua nipa o na say nipa we a wa rescue we free sadiem no obeka na ho asema na aye den medofo nyame ene bua nipa but you be okura mpo na enim nipa bi mu a onyame fred dan so so won fa nya adwuma nyame betimi aka obi akoma nso no wo so me nye and I always tell you say it is not those who have that gives but those who are kind people to enye omo wo bi na ema o eye wo mo wa yemu ye na ema enti kakra bi akofia bi jemi manya me pone ho kakra ma wo na wo sie hwa no ebi kura na me last money ana me dey ma wo enso dasani bo akogina bonten adi watem se swa akwa we ni tiri mo de ne enso die na kakra na me podwen no na me hunu se me de me ma kene koma che enti akom de me amente saa but wo de ebia na wakwankyere sem wo fom ti me emfa ma woni eno ne asem no hwe medofo nyame na shire nipa but onam nipa so ene shire nipa. There are people who are speaking, oh, I need God, I don't need a man. It's a lie. When you have God, you need man. Because enemri mu no, when nyame nam nipa so na yade. Medofo me pa chow ene man an tobi mu. Na nka wote wa na indomie firi soro na abesi wanim na wadi. Me pa chow pizza firi soro me si wanim. Sana entohuro bi a wo no ana no pai no. Emfiri soro me si wanim. Kontomre no beko obi ono akosire bi no wa ma obi. Umakosa unesa house no uneba bi ono akwaji bie. Ana o ka sete se wa na nyame aba. Me de 200 cedis atu so me na se. Na konfo kura mpo no kan tete konfo kura no mu yiska ne se moti akroma ni ate. Ese Sunday mama Sunday for kura de huru omoto. Hello. Mrs. Sunday mama Sunday for kura omodi aza kura yisika no kura se ye huru omoto. Eti nyame me yesa de no but onam nipa bi mu so. Obeka obi akoma na wahu mobo. Na mane a wo ko mu no wahu. Na wo dwen se asai agiagu. CF sharp ma me wate. Agiagu no. Onyame timi fa obi so wow. Wo de bedi hu nkomo keke. Na da bia no se mimi di nkomo kire wo mo a. Omso wo de nyame akire ontina na da bia babra. Wo de enano akwa bi hia me. Oso samu de mo de ya mutu sie so. Onyame ye na de oyen ni bremo. Ahonchira mi ko mu.
enye Yesua amewuda ono na wantini shame sura wa masutra nyami oso nyami bo pitri ye na ti Yesua kawuda da ono na wajimi esio reme suna mama sitapa enyami aemi seo enyami Bibi biara na yebasaya yami na yimi enfino ha kofi osua na misi na rawu bebre ba na mi sene yami na waye miseyo ose radibo pitri yena dio Oyana dia oyani ni bremo autra ko Seigneur Yeshua kama uda da ono na wajibi sio shame zona wa mama sitra wa enami Kofi DJ Oswana misu Arewu bebe bana mi Sere ngami Maemi seyo Isi ewadi bo pitri yena dio Yena dia oyeni ni premo Amutina mimi komu Senye Yesua Nana yao kame udada Eyo na wajiye esio na washeye nzuna wa mayasiti na pa na waemisi afia safu asi enyami sere enyami wana mikaya na misumo Kofia BJ Oswana misi Rehu bebre bana mi Ose radibo pitri ena dio Ewana dia oyeni ni bremo Amuche bia mikomu Senye Yeshua Rama udana Rade Nuna wajibu esio Uwawani shuna wa mama ziti napa Idami Sinabari bapitri yana tiyo Dunia Yana dia wayani ni bremu Uti amiko Sene Yeshua Kama uwati Kama uwati Radibo pitri ena dio ena dia oyeni ni bremo
ahotre bia me ko Yeshua amudana eyo no na wati yene asio abawe sura wa mama sura pa ingami I am crying out of joy because I'm being complimented. Every day to me die be an ekem. Nende me Kofi ABJ a fiasa for aba me team apartment mu. Na me dan ma so AC me so. Na me ti ko se dem. Me say AC no cry mo yie. Eti me dia 216. Ose radibo pitri yena dio oyena dia oyena ni premo ha abutre bia mi ko se Yeshua kama sefo siremi eyo no na wati mi esio yena wa rebe zura wa mama setrapa yena ebi peta ni so ofio mi antu se so tie na okase mo ahokyere ba o mo so mo ko so me dafo eni obi panu so na mbo so baroni wo basa akura kosia konfo a wo ya saa no wo puna san timisika eti wo panyame ati no wasanso kosia konfo a oya saa enyame wa mani emu nyina wa nwura bosom fie da wo se awurade bo pitiri ye na bio na oya na dia oya no ni bremo abutra me ni ko mu ni Yeshua ana udada eyo no na wati mi esio na wa me suma na sitnapa ye kasai obi so wa maniye mu otwa ne ho ntwa ba me ka tell say ewurade ne boafo wate minim de wukom ba nyu we na me de ma wo osino ye mi yo kono boafo Kofi ABJ, I am
Oh yeah, me cry. Yeah, oh yeah, me Junior, oh yeah, yeah, so we better now, Srada. We better now, Unana. Unana kafa una bebe. Na wote yeye brenda. Hey, what would you mean? We better now, Srada. We better now, Unana. Unana kafa una bebe. Na wote yeye ama yeye brenda. What's my second name? When you cook on it all, I am for mommy, and what's that? And then what's on it? Yeah, what else? Now what let me take it again. Who bet it now? Sirata. Junior, now what you are here? And I pay my second Damian. Any young coupon, and you want to know, and then what's not, and the guy, what else? Let me prophesy. What of way me in pie said? I am prophesying to somebody. Let me prophesy again. What of way me bon pie said? Let me sing my last song. Osidio miesrano na wasirano. Oni pabia to me sino. Oni David wasirano. Watamfo ya sekwo beseno ha. Eswe urade ani woni sunti. Oya when to me sino. Na adidie no koya besi so. Come on. Se ona misira wa watamfo ye kwa. Hey, me. Enyami na maefio. Onyami sira no na ya misa. Na ya junior. Na se uye sira batia. Ye watula fa wo no. Misi die onyami sira no na wa sira no. Oni padia tumi sai no wate. Na kofia bi je wo sira no no. Watamfo ya sai ko besa no wate. Eso onyami ani wo misunti. Oya Seno, Yamisra, Atidie no ko Yamisra besini so. Na wo Yamisra wa tamfo ye kwa. Veronica Fashions, and you will awake. I will Yamisra no na ya wasa. That was a way ye want to know how wono. Na ya hane me dem. Was it just a media bi wo Yesu. Anti wa ye mi shiraba. Hey, na wa trust me na di kulim. What I'm putting in time of preparing you. Ye and go yankwa. And Yami Mefano, Obedi Metisa. Come on, and no man on the air was saying. Now I swear to me, no Yami San on Tinton. And Yami Namaya Fio. Yami Sirano, I am. Just a way she rapatia. Yeah, what's wrong? Obi pega na sani antwa. Oh, me to me. Sani.
no Nabia. Unyamia Sirano, Napaye, Obintu, Obintu, and the media, Kedia Bonyanku Paisana, Unyamia Sirano. Hamido, was it just a minute when you and you think that make why you didn't see that by coffee I did. Now a Sancho sending me in clean. What time for killing what time or preparing a year and the other push for. Here the other young one. The other one, a very rich son. I know when I'm going to Thomas. I know they will say what I say. All to me, no name is on time. And you mean I'm not yet sure. I don't need Sirano, Nayameza. Natural Sawu, we are Shirapaka. After him, I'm catching of yours. Oh, you to me. And said, don't have no words. Open to me. Oh, to me. Open to me. No, me one of yes now. Yabakaba. I say, yes, sir, when you beat the rabbit. Why you be do? You also. And yes, sir, when you be do. You know, I swear. Why you be do? Mommy, who have a sorrow? When you go there, and you would to me. Mommy, who say, would you come in? Bumpire, who say, yes, sir, when you beat the rabbit. Why you be do? And you say who you be do? I swear. Why you be do? It is not me who have a son. What do you know? Me who to me? Mommy who knows? What do you mommy who have a son? Have a son. Have a son. Abranche bia gwanini osinya mi abasa nyanyo 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 yi abasa nyanya abasa nyanya abasa nyanya nyanya abasa nyanyo 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 yi min sada mwa nikasamo biosu nikasamo bia wraho otufo nyanya abasa nyanyo Obi kokana no do mesi nyame abasa nyanya nyame o nyanya awade min sada min sayamwa na wabasa nyame maro nyame abasa nyame nyame abasa nyame nyame abasa nyame Obi ani da so asem si nyame abasa nyame abasa nyame Odi fon kanse nyame abasa nyame o aboso ko nyankopɔ nyame nyame a ye nyame abasa nyame o ami sada min salemwa ira abasa nyame Odi fo ko nyankopɔ abasa nyame o ya nyame Afafa dum chedi nyame abasa nyame Edi bishop abasa nyame o Fia bi nyankopɔ abasa nyame abasa nyame abasa nyame Yemin sada min sayemo Onyame na min suma obi okoka na no aturo Era abasa nyame Awade mo abasa nyame obi abrabo Nyame abasa nyame obi abamu obu de wanya nyame abasa nyame obi pesu okwa busu fie kwa pa mo nyame abasa nyame awade wanya de masani bana obaye de wo
Si high life no me obi a osu sakakra. Enyami. Famane ni di asai. Say come on. Ababa na jegwi. So bibia wa na yekale. Enyami. Na ye say Tiramiko, Yeswa, Cameroon, Mona Jimmy, I see you, and it's a lot of Yami. If you are Safasi, Enyami, sit down. Everybody page will be our me what. Me pacho. Nyame na mo bi so abo wa brabo. Sadia no pray media dance here no. Obi ne me ya dwene. MC an pacho me headlines na me what. Me pacho oba. Oba narrative wasem no kakra bi. Tibia bia wo komu. Anyame nam obi so be rescue be say wo wasem no eye nkranhyema de o tie me anope opeso ko kunu ho hwe me tusa kane no na me sra de erade ase sama sa nyu ne koto social media there are certain comments obi o timi say Lord give me a testimony for me to also sing like this me ba cho erade ma wa dance ya wo so wani beji atuntum ne say bi what 0551931931 0548931931 Kelvin Patron me boa me hana me fa course bi e kwa homa ne so ebere bi etwa mu ne nkenye ba nyame nam nipa bi mu so apagya wo abrabọ bedi hu komo kaka na boni pa na ba so ne nhye obi a na ba mabun kran 0551931931 0548 bon kitwe bi say amami why I mean fa course rekagara yes Mirofu beni o good morning but you di baby how can say free confirm famous we get to the Cape Coast Uncle Famous Ottenden Nyamina do one say ami hu ye the captain wona nyamina podcast nyami shira opa obi popo we busha we nuanom o we ajo no obo won but so back no zo no this because now was on yan sales abo the tail up but na ko puga ko what oh, Uncle Famous, but dan hu ye kakra me. O line ni breaky kakra. Hey, what the get na ma. Ni pa mo o ta ni na mo was. Then can so other woman. O so
Uncle Mr. San Frame BM. Maintain Casa ni line breaking. Hello, me don't for Benny. Hello. Hello. But you did baby our Casa free. Okay, who did this papa? Oh, my God. I know what Mukum 2017. Oh, The mechanic is soon. It's on the show live. Okay, Miss Mister Denison. 2017 letter. Make them yelling now. She can top and now. I'm not the gas on it. what the one you mean? You know, see Medical top and down pet. Man can't die down. That's I don't know who the Pia Bonte over and then Yamana shit. My God. With the animal. With the animal. What's your damn she? Maybe we get him to go Sally. Sally. No, Sally, the channel to get it. 2017, this is 100 you think of the Kum village, you'll be catching the man called. You can never hear. And then Yamia, yeah. And now you be that, and I had I had the enemy. So, we program where I think I am a TikTok with the pump. So remember joining your TikTok one. Aye. Oh, nice one. Look, probably so much for a chicken. Whatever from I am the Bible and I do. Who you about to be that? I am a bump on them the year. One day, my boy started and my maybe she says I'm going to die. Oh, woman, maybe one part, a person branch, and then the iron and ivy. Because me, I'm making it from the Bohemian and then fighting shake. Ah. Nyamishira won so pa. Onyamia yebi. Hello, me don for Benny. Hello, good morning. Your friend say? Amma. Mami Amma, now kasa free him. But you make a free ago Asante Achim. Asante Achim. Agogo. Hey. Bibi aboko. Radio Jones, Bibi aboko. Mami tio me don for. Tonyum. No, ayo, nemo tini. Yoni masafia na temadansi ya spi. Ah. I don't play. You know me once you do. My God. Nemo tini. Ah. Yoni masafia na temadansi ya spi. I don't play. You know me once you do. And I was a fun as a fly. And I was a fun as a fly. Let's spin me. No much trouble saying I'm me. My God. Oh, and I can say, na somebody the obetun to me that that's some radio obetun I did ya ni sabe papa o baby o dia nyami shrano oni Ghana papa me kana send my bagala ka father o the stepfather no me ka papa we ya I did oh yeah stepfather the stepfather my God the stepfather na me wudi ya me kana me wuni ya me nsie it's a baby will be a friend of Mr. Chimesti everybody shine mammy take a one so me ma busia ka wan so ye mu coming in there by this time we walk and the catch me said that stand wa na me wo be ma me the next show at then catch e dia nkonyanko fo me ni na me ko wa na ma wo be ma what's up ko wo be ma my God wo be ma the next no where they are there the drama free you sure no
Mo. I mean, we got to be chasing my mean. Mo be so mrabi. Asante atuna bogofo nyina no pa me chia o mo pa. Ne stepfather o. Hwe. Ye be di stepfather bi mo ho nkomo. On se ma me bi a wo ko ware na no. Watete one ne mandem. Unti no. Sister na pam ne ma. Onim ba bia ne makora ne nam. Enanya me nkomo no no. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. But you didn't be able to say free. If I say from but I will not phone. Your friend say Roland. Hey, champion Roland. I also patron. Now we be able to there. Nice one. Now we program no. I mean, very well. Name set programmatic. Mr. Roland, Pacho, dan who ye kakra bi ma me na me nya o ye. Pacho say Edem akwa bi bro for stuff them cry. Pacho. Set oh. Yeah, me you don't me. Let's get what? Safremi. Mami for. Mr. Roland Safremi. Hello, me do fu beni. Hello, Pacho. I'm Wo ga safra sante be kwai. the Pacho Army. Hey, ye krom na ho te sai. Ready to my video. Oh. Wo so wa hwe bi antimi kwa asare. But we may let you come at this. Wo do ba to so fo. Ah. Don't wait. Nenye. Shall drop the beer. Okay, let me need to be at my brother with dinner. Ah. And then call for dinner. I did it. They said, damn, you need to come to me more than you. You may be my mother. By Shanker Radin, I get point and said, Madame, Madame, the company, you'll be a castle town. And I said, Brian School. I'm in a master casana better one. I didn't the customer again when I was say. To get them account to me, Madame. Ah! Mr. T, yes. You crazy. The court, you are not my castle anything. You call him a crazy. Including the furniture on Jimmy and your mammy. Mammy, you are sure I'm in free. Wouldn't Mammy, to was it? What do you need, Juma? What? Oh, you need the answer my quantity, but on Jimmy so good in the name woman, and I mean, Koyebi. I am afraid now. Never give me money now. It's a long day. And then Kakan and Nipan Chia, some are going to what happy. Yes, yeah. And then Kakan did. And a Madame Bar could be to whom but now they are not the good. Madame, it will cool be also there for Brother Joe. Ah. Insurance and also make Kaka. Exactly, also the quad with me, or the family made there. I visit. They done at the next thing to the was me free. Madame Koya or the school, we are one of our things. That is our bed, and I'm Madame in India, may you. I say the man or free the book, to walk. I make a family. I visit. Some Madame Cronois. Madame Cronma. It's I am a bonnet crown palm in I am a dear. You own why do you credit in Yaman? One of the bush you. And then a bush and you get money coming none of the family member will be away. I think I'm some Madame Mister. Amen. I did. Send me the daily person you. You could ye. I saw it carry my after.
Yeah, that is all enough for we get to live anymore. I did. Ha! I was here be. Na dear, Awurade na madam no so aye. Awurade na madam no so enye. Me pacho sa madam no wo ni din enye yi ana. Ni din de se bo ni din what? Eye na ya me ya program o sebi. Mi na so program o sebi. Bo ni din what? Madam Harriet. Your friend say Madam Harriet. Madam Harriet Mbatane. Oh school be me pacho. Oh, Alfie. Esumunya Alfie. Esumunya. Mbatane. Mami Harriet awo be kwai Esumunya RC. RC na primary and as JHS. JHS na ko ponshia. Mami nyame hira wate. Ose onte. Obi beti aka kire no. Me bam cho mo amote ensem nyame hira. Mo amote nkrofo ho nsem bone a ya na mo de koma wo no. Se mo cho mo ho nsem papa zo a. Mo fanko. Let me use this opportunity and tell you something. There are people in our lives, even if they wrong us, we still have to beg them because of their impact in our lives. Your uncrophobia mo ya bra bomu a. Impact on ya bra bomu ntino. So mo form ya kura o se ya sa pa mo chew. Se wa hunu we ya, ma me oba top form ntem. Hwe so bi sense okru amma emma ono mu a enye ne bone da. Mami, se wa nyi obi aya en say ni din. Na boafo ho na. Midofo ben ye. Hello, everyday. Mami, Ata. bacho udi ni baby a ukasa free. E friend man Cynthia no kono mu odumate. Hey, man Cynthia na bibi aboko de. Adumo na so e. Awurade adom me ho ye pa. Na jira so ache papa. Kafra mami, kafra. Ya mishira pa bide. Ya mishira. Anyuma utura no pe. Mesu. Oh, some is who ya na misu. Media dan ma rewo. Oh. Papa. Mese, mase mirali se. Ejam ti so. Mewo bo so sa enkola nu. Ma bre ni me. Enti etera hani ekiye. Etera hani ekiye kola. Enkofo fie mu atinatu. Ma ye juma sa ma bre. O de ayi Kevin ni mita. Miami ba kwaku Kevin bench ye. O se course. Ojuba mi. Yeah, lady be fair TV so. Mete. We dey maside nyina se. E bi ana me kira na den. O tulu na mi ka pre, me na mi mbai. Ti mi si sepeni. Ko sikire no man be bi tene. Na bia ya kama mami. Ti maside nyina me de mami ni apeni me papa ba wo nye meja e ma me ba wo. Ayo papa ba. Ejama. Adawuma. No am be bi atena. Ti maside nyina me de manu. Onu si wo dumasi e ya. E fe na nti ya na ne. Na mi shiraro. On turu kwanem. Na dawuma. Me je me photo bi a twam na me be ya. Why? I be there. I drive a tram when I have a birthday. Oh, my 50 years. Yamia Silla, more. And she might sit down. The photo be a married year, may be a tram and I'm a lady. Yamia, you be that hour, but Tina Buesca, Buesca, my Baba, who could invest. Mammy, where is that? Mammy, yes, the Murray, I dance here the dorsal. I was your hair, shall dance here. And the Adena Ukuku won't tear me. A jamao, wabuano. But many old Casas is here, obedient mammy, Papa, Bertram for 15 years in ye. On an Tremanson for 10 years in ye. Oh, mammy, bow papa ba. Hey, Nami Busa, walk sorry. Hello,
wono unua twemanso nti wo kwa sore kwaye dai ayo Midofu Beni. Hello. Me pacho Kevin. What you know? Me pese me fan wagina so ache. Hello Midofu Beni. Hello. Yes sir, pacho peja oni kakra me. Udini baby a ukasa free. Hello. Hello, udini baby a ukasa free. Me pacho, Minister Eden you. Minister, good morning. Hey, Elder, our folk platform so. Elder Emmanuel. Elder Emmanuel. Minister. Hey, platform so for Elder Abo. Platform for Asumjen coming now. Asumjen Council. Hey, Mama Bello, beautiful fashion woman. I love you. And a Mama coach. No question. Woman. I don't want to one of a. Minister, but Friday and Mama, not Friday and the two quantity, no my bread. No question. Young Koya new. Minister, I had the way you be. Dear than as a mammy. Amen. Nankamia mentioned Fatanan, a Radam Elder. Your practice are selling or firing ye. The name will be a young kind of no do. Now, hope for your future. And that's so. Oh, man. Minister, I didn't say I never catch about the minister. Program out here, maybe in the Radama out here. Minister, maybe in the Radama out here. Just a 2 minutes, I have one. Ada, let me shop at now, second. Oh, Afania say, Afania say, that's anywhere. The house is too anointed. My God. My God. I was saying if you have a supercharge, and Lady Bishop Becca Sawate. Midofu Beni. Hello. 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 But you didn't baby I can free. You can free. Okay, free. Hello. But you okay free. The party you can free Jirapa. Okay, but you did the same. Okay. Mommy, you want to pray. But you until who TV this why? Until who TV this so. Mammy, you. Oh, Junior, oh, Tino. It is so nice. My friend said, "This is very not work for the people that why you But you, sa friend me. Oh, friend me, now I dream a video. No, no, me wedding come. Hello, me don't forbid you. But you, if you didn't watch it, you know me why. Udini baby, I'll cast free. If I say, tell me, you make a master.
Okay, mami nti o papa. Aw, anɔpɛ deɛ afei de kan no bɛnya na yɛtɔ mmienu na de ama na bra a ɔno nso kuma ase a yɛfɛ no bra joy ɔdo no kwase a the mebra I am bombing. Men come and say, it's a classic of I took crown me. And I'm never also master. It is near to my. The near winter being civil. It may be sheer and I'm here air conditioning. Have you seen it in me? Na me am adom are agomba bi no the cast me brano na the pato what me abesua adwuma man na we air condition the pato me master amen air condition no de hibia ka mu de anafie de ni bia efie asese ukura won kwada me pato ya aware what me asa ware kura sa waka ho me pato wo me pato me pa me ana me nsem fata me pa nyame wa ye bi amen wa ye bi ko me hwe machi enne bebia ma beduri a yako peke free baby no de ma bisia na enna me bra George so ana yakopon ayam sei nyame shira Nyami shira ma me fa frefo be mienu miensa bi kan ho. Hello me do fu be ni o. Yeah, good morning. Good morning sir. We did be our casa free. Yeah, we from famous me Pacific Cape Coast. What me asa abaso bi mo ho. Ai. Yeah, ko famous. Nyami shira won bebre na nyami ya won cafe. Because mbra wa se kono godo me de wozi no me bi se mo de. Nyame aye bi o piehire bi yi fipa na nyankopo na ni nsenye che no nso di nyame o ni na bodu pempen so sedem because nda ya ti bo afu ye na e ba ye bi mo wa buo wa mo english di simple that j no yes but o ba ki na du so ba je no family wo o ba je na di dori e wo no di kana na mo so na nya ya ba buo ai di ya le pe mu bu nche wo mi de ma mi Mam can be moving children. Number 7 that was 2017, 2018, 2019, 2020. What I want some papa. Oh, what is coming up to that? Most of the open prophet calling Adam Stafford, our then finishing our cricket. Oh, get close after. Mr. Place among 17 million. That means number no me no sir na me check on the bro people of me bia man get mo from mama and me the what me some dey then na me do be bia o ti no ya bi ni na ye yo I did na na yo ko to dey I remember that Sunday be the beginning focus one swimming pool I don't have the one mo should be some it's when you no do one no one at every day I move from Burma, what to get off who are moving another one rejection. I mean, sure, I mean, you'll be asked because in the what you know, you mean, some of what we know, what come I did it, Nyamishra, famous, Nyamishra P. Abusia? Medofu Beni. Hello? Hello, me don't fubeni. Hello? Hello? But you didn't baby our casa free. But I'm in the fiesta. Casa free. Hello. I was swimming that is western of the street. Okay. Mamintio, Papa. I said, okay, in fact, Mr. Father, and I'm in now. I got my school admission by that was 2012. Not a connection. It's about Sana, the man catching and Casame Papa.
never pass with Niska. No, send it to the father, 18 and a couple of years. But then it was some areas 16 million. Number Mr. Father, the couple of every year. You have Ancasad, you have 1,000 people. Man, found the chair. To was it? Wow, Papa, I'm Mount Tarzan. I'm money one city class idea. Was true. I'm going to pay a tip. Oh, try Ebiana and what children. If you're watching Pachico, I will go Sika. If I find a son of cabinet, you might walk some and ideas. What would it be? The fellow cabinet, you might walk some and ideas. If I engineer, if yes, you carry my school or nursing, SD father. So, oh, you say, and I never about so there's no out for you patching. And also to Aswa, I mean, I'm to TV is too. At the end of the person for SF was a EMTness, and students. Yakupon, Yamishra Papa Nawati. Amen, 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 amen. Yamishra. Abusia. Kelvin way. Share nyame waye biwate. For those of you ambassador mo joining your WhatsApp platform no. Obe text HOH aba number way so 054 11 266 26 054 11 266 26 054 11 266 26. Odie bra na be join our WhatsApp group no. Bibi e fa brabo ho bi edi ho nkomo. Bibi aye bi o. Ode sa wora ho. So ni da so asan. Se wanya sika so amana busu na untimi ni o. Fa bra ye be gi sika na di sika na ma. Because e won krofo wo group no mo so hiamwa. Enti bibia you be mo ha ope group bi abam na enhire nyame ahira wo no onso so unsa so bi mu so ahira wo mo come and join the group. This immediate atoma koma so 18th March my birthday na my birthday no pesa me pe one of the orphanage homes bi ekokosra wo mo ti se nyame de ato akoma so se wo be di machi a ni nyina no ye bedi sa adwuma ni nyina enti mumbra na mo join it number no 05411 266 26 05411 266 26 our FOP WhatsApp platform what a text HOH H ni say hour only a off 18 hope and I say we don't mean type where ye audio Kevin mova ayin into so mame ye audio mame minister person o add me just type add me unya ya meye ne de waba beka ho na nyame afaso aboa ye nyina enti number no ye 054 11 266 26 054 11 266 26 054 11 266 26. You can join our WhatsApp platform. It's a big family. I'm a bit more frame and fresh our number. Right. Nana ya fansa si we so akra. Na yen call Lady Bishop ho. Na nyame emfa no so emfa na numa sem emre ne ma. Mommy me mo akwa ba. Ya eja. Ena nyame ma eti o. Ya the radio se ena ye first. Aya first bia manage say erade de mewura mant fofrom. No kwasem. Ye ba na me catch him driver ni say. Bosumi bia ye wura mu bia manage. Wow. Science obi antimi enwura mu. Nti say Yesu aye wadom. Na watimi ewura mu bia. De nyame ase. And also ne first no so asan shall the first day of the week. Ye me din so akosi. Abrani omanyina ya bisi basano. Oh. Abrani da so nyina no asano. Yadara wani ayam shishia. My God. Yadi sugu arade so. Erade wadaro mentio. Nyamanyina yeyo. Miwa ya biwa. Wagra na mi famano. Asina biwa. Wagra na mi famano. Erade. Rade.
graniaje mama me graniaje mama me graniaje radio yes ya mama me grania ya me ka che radio manyina ne se radio de wawura bosome foforo mu yes e was all there radio ase no kwasa said ya wuti bia de radio ase said ya kaya obi afre bi ne de wo so awutie na ye wo ba bia nanka enye eka wo nua bi nko no aye mobo eka wo busua nko no aye mobo wo da ye hwe root eye na o mi ne bo ano on se oye na dwen se ono de woni ba bia wo kọ on san kwa na chi because na chi wo na abosum kro bibi papa bi eni ho nti wo reta so se papa o boni o obegina na wadi na wo mi achi na mpa so rade ya doma wo nyanwe nta so nti mi kan fo rade ama wo se o hawo ni amane ni a wo kire bi a wo na mu ya nyanwe nta so na se wutimi nyanwe nta so a erade be yi obuafo e de na ma wo sade etie bia se wutimi nyanwe nta so a ye nyina ye nyanwe nta so asa na no bi na me ka asem bi kira say 12 good years na I did milk ne milk ayenom na me num bi da na so na me num bio na me ya ba ya no bitimi di milk no kwa soku gale na so shey enra me free mountains by manager sa na me da medele na ya de bia enra me kondo ye mi bedru ya fedie numre na boy 6 no enam kache me baba ya no a ketwa na ase wo ye nurse ni sa bla ono mobro pa mo mobo ono na mde ne call mountains a na me ka se dokono 1 city ese kire ketekete no ena na me de kodi 7 days no samana no hwe eti no am free mountains by na me ka se sisi no asema se o 21 years enam se me kondo talia no on say ye de ye no a no I say rice water what be that me ni bi da de tu what this is so mame na wo hwiegu ade mu mame na me kope I did milk kakra my god na me digu ho na me pay sugar kakra na me tena ase bibian kakra na me die afem si rade me dawasi na se ebre bi atwam no na me nya bi no die wo ho na wodi me nya bi na so bre bi die na me di no bum na so aho kire baaye no na me nya bi ni 12 good years na me nya milk ni bi mfa ngu gale mu po no madi gale no me rene saa no manum nsu agusu me be ko school ano na me digu rubber mbibia nka ho na so awrade a wo yi ni papie no me nyanwe ntaso nya otwen hwe empaba o ensu anum adranwu awrade be yi boafo e de na brew ya me be start ministry me to me woni amanyina na kamatale na ye ntomatale epabua na hyem na ye chele na tuotu duku na bo me na ye lazy na lazy ni so atete enam keka bom enam de bo duku na one day bi na me pam me pomade o na enso ahwe so ama me eti na me keka nkofo kaba se kaba na ye kakraka ye tete wonu se na first na ye kaba na nsare pafpafo na ma ye ni ye ti afratia na afede na me ye ni ye na hwe da krope me she kiosu bi be no kram kwasrai ena me hwese maame bi me no omu na kompa abo baabi wo mu abepa keka hwe eye da krope na awrade yi opie no kwasem omu baaya sikani yere na maame baaya wo hweme soro no ahweme fom eno ka kire woman no ade ne baaya se bana na wo de me ko baabi wei na we asofo na we de na wano abana pa de
afa na me gina hodi na papa mehwe ma me di nam se mama mesrawo menya sofo sa de wo kan wase na de meka no wate ewa enam se de wo ka bia no mate eno ase ho ana ka kire wo na wo ya sofo wo yo difo ewa wo tra ase na Awurade se kanensam nyina kire kanensam nyina kire no wase ana mema kwaji sofo bia betena me fie ma ne tin ne wan nom de wo kan onka bi nkyere me ene me kwagbo mi kuna mane eye one day pe my god sikani man ho so papa no Awurade fa ne kransie yi o tu ne ka ba ya ono so betena manimu papa kiasu no mu o na Awurade de nensam afedie mi wu as papa ne se betena me ka nu kwa na misuru me fa me be ya me kana asem hye machi na ye kwa wasimi kwa kire o baabi kwa kire mi baabi a asase feyi ase asase wato a wotuntona akatu obisam se ni me enu mi choose one my god and am se da na me da choose wa choose mame afa wase dia hin am se di odbe mambia esere wo so an was me bebo na duro tena so na me ka say papa dia asase ya mam wabo adure sika ben na we na me so a me ho free efie to dom prapra na meten efie wura no so mpampura wode aya ne dan dada na me chichire ye me de soaye na hade me di kwato amabele no na me sia to ho wo bi so de ne girlfriend wewe wo ho me de to ya o mabo birim na me say na mo so bu fe we e wa asase no so pe yo mo dress na aka me ne me be na me say Awurade mabo na dia na me we afedie me de to ho no mo na hwei papa bi twam e ko twa na be ena me ka kire ne se papa mpa chompa sam bo apata wase awra na se kan wo na mse wo se kan na ekuta wo no kwase papa isi na na obetimi na mse pacha wo de bo apata no mame mitutu amana na ode enua ne sisi mu ma papa ene aye Nazareth Salvation Prayer Ministry eni papa akope o eno obo ami o eti sedi etie bia se wunya wo twen na onyame ntaso na de akoma no ema Kristo beba be yi wapie ye Joseph daye ba akopa okoso ye egwogara no ntum okwada na de kire ni nuanom afa na ni ba no so no na ya ton no ye de na to amram ya sa akoyi no e de na kwoto afiase eye nipa ba akopa na Awurade fa no so eyi Joseph fie ye eti sadi etie bia Awurade be yi wapie sadi etie bia wo ha oni amane bia wo namu Awurade be sua wo dodo empa wo nyankopon enuma duro ngu enka wanu aduro ensha wo akomfo na mosomfo bale di bishop enye mfitia na me yeseye o eya adom ena Awurade na ma adom so na sameka mu nsam a asole no kura na me sha ase no sabla na me ka ye ba pata ni wie na ye sing room say ya apata ni esi ni say ya sade e wa hai na bisabisa akonwa ban akonwa bia ni wo me de blog na toto fom sabla na wanyina bi wo sabia no so na buna na me de batoto blog no so my god ana ye tena so start asore na Awurade a wo ma ne nsa so me sha ase me de nipa 15 na sha ase eti die nyame aka fa ho bia no obeye ebebem so obenyu otwen no wanya ntobo ase na de otwen no odo ama Kristo wo peja nipa no obaba be peja o my god Kristo wo sisa shabre obaba be sisa wo shabre Kristo wo yi nipa pie obaba yi wa pie hallelujah bia ya na me mentor ba ko nie se Awurade ma lies oso a na eni daso ni
Lazarus na wa bon na wa wu na wa di na wa bon nanso ni nua no mo di ne ba Yesu na ase no Oma samo ka se Awurade se ye hu ntamo a e ka ye nua ba me ye nwu enka chi hwehwe Kristo akiri kwai na sade etie bia se Lazarus sore na Lazarus nyane na di abon a atete etimi sa ba nkwam di a mosomfo ba Lady Bishop di America akira won se empaba enne 1st February sa wugina wona so a Awurade be ma obi aba be yiw said the Awurade ma obi be yi yen ama ne me so biti bi betra TV so ekasa manyame ma etie no mosomfo ba ya amfa ne ize no kwasem ya amfa no bete samana kura ne yenya bi nware o na yetwi sapo saa na so ne Awurade ama yensu ya sebia e wo se yensu ya beka de nyame aye akire wo na hye wo nkrai wo so anyame adom wo wo so hye wo nkrai se obepre akọwanim na me wogidie se yenya nkopon no ompo yen ompa yen February a yewura mi nyame ntaso kura omudiem na gina wona so na sade etie bia Awurade besesa hyebre wo awusu wo awotete wo yale abowo atofom hwe me se enra me free mountains bae me se nya o da se mo se na mo ba me ma o mahu o la 2 weeks ni na ma me bi stroke abona hwe ena o mde ne bae hwe o beto o enra me bae a mami na di ahurisie ko ba no no mami stroke abona to fo mo se mo ba ho na me dia ena me say na nyame na fa me so ana se ye hwanya yeni ananka yanka ho bi my God did them fichire bi te sayen mobrofo bi te sayen ya na yesra na yedi yeni ananka obi di wi a na yakofa asiere na me ka ba ko pelas wa na menye me se me ho kire me no na mesi ni bi onu anye obi didom prapra hwe so ma mete na wono ma baabi na wono so adon kurumafuo gisa madọ ho amam na ba papa me no bi da na me ko fa so atahye na me gina nkurumafuo mu na me do baabi esese wose me mfa nuru me do wie na wose me deda na mawo na hwei one na yere ba ya aduane a omo noa amoa omo ye ntosi ni enwo stew na omo mami bia na mafa gaele na me de aka wo emo no ho na adoso se de ba ya me ne me mamie no so ba so yen na se ne Yesu asesa ye hyebra na se Awurade ama yensu ya sebia na ne yensu ya nsan kosere ne ye dia odofo Awurade ba be yiwu wona mo bi su be yiwu na mom se Awurade fo bi su yiwa aya manyi ne boni aye aya adwe nyame frɛ mi nipa bebre ye boni aye ade a manwo nipa pa ho no afidie yi aboa ye se ni sunko ne gya no so ani sunko me ye nyame adwuma mahu bebre na wo a wote saa no so Awurade ho mobo se nyame fo bi su boa wa boni dimpa na hye na nimonyam na ono nsusu enya dimpa me de me da Awurade ase na nso da Awurade ase se enne February 1st ye nyina ye da so ti ase e bia na opesa wo frame me number ne ye 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 19 66 33 0540 19 66 33 make a for radio amount say awo awale ejuma akwantuo ne yemfa ma wo vesa ne yemfa ma wo yale ede na ha wo echina Monday metenase anapa no nkono no nan na masori ebrada bia ye mpaibo efiada bia ye mpaibo kase kwasiada se nansu ye som bomodia se oba hwemi wo feyi ase esra so feyi ase
wo de Kumasi unya sika jetia anase Roman Hill wo bekwa enso a yase buase ka so wo ho feyi ase ka e wo ho ese so feyi ase wo do dru ka jetia aso pese so feyi ase yes wonya dru Jesbro filling station aso won si Jesbro feyi ase Jesbro filling station wonya si wa mesambod ne kase pa no se de aye kan wo be hu samia minie me peche pa me ne giche ho Bishop me channel tama pampam we de anya tenten no we ya de tama pampam wonya duru wa sifom na de bisasa wo pe mama akoso a akula de obeba wo modi asa obeba echina nonkono enumre no nan na masori bra na oba obehu nyame enum nyam erade ti da enum nchira o no anum mo a o no mani nsu ye said yesu kraye no amen Nazareth bibi papa o my God Nazareth bibi papa pa o amen amen ah la 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 Isu ayadie Junior play keyboard no ono ni ya ayadie ajije nyame no hey ayadie ono ni ya ayadie ono ni ya anopai yeah asaro Yamfasi kabineto yo unyamia sinkie minia kofia bije semi bukombo koremechi eniema bebre na waya mebinu euradine drumiso wa okemi anano dayemi awusunye o na daine pa now what time for no prayer what you come on what a prayer tatawa abe susalewa and sura da yebi oya sabre sisanfwe sabre na nifwe ubetunya eliyo Ubetulio Oya bravo darifo Sebra zizango Ubetulio zizango Tie Kofi abije Mime busu enfwe huminshiro Enu tiwa tomio I amama tamfosa Sena wonumeni masi I want seven to me passa. Say they get yammy ha. Any pagino. Yeah, bush your farm with your pejo. And a tiwa toy. Now what the yama can send a woman and mass. One seven to me passa. Say they get yammy and yammy and killing. Any pagino. I have Rabonani for now, who bet to be Asisano? Shepherds is a fool, is a bread
Isha Brazos and for Ononia Radio. Isha Brazos and for Ononia Minami. Isha Bradani for Ononia Yesu. Osia Dofunu Nyami Bamboy. Yamfesi Kabineto yo. Onyami asumke niya Kofi semi buko kokore mechi Niema bebre na waya mebino Ana ya ewurade afedi aduru yanzu Seye buko kokore yechi Niema bebre na waya mebino Ewurade Sempre danico, e sempre si sa sempre si sa oh no e sempre no hara mi denu o se ti o se taru kutu tari papa tari tutu Tari baba, tari babu, tari dina tina ora tari. O baba Kristi stajo a. Me hono mi ma sama oka. No to the boss. Sebre sesamfo. Sebre danefo. Sebre sesamfo. Mami, nyami basa saw shabra bi wate. Ono ni mi nyami. Basila nyuma na metono. Obi se hia sanyo. Se no bransro chere bomia. Oya mi krare chi. Oya mi yo kwa ana ya me mame sino ya mi yo kwa fu wa ami mame hey otisa ani ko ebe
you'll be kind of say, I'm not paying a fair, dear mapping. You near me, you near me, no, dear mapping. You near me, I will run in a fair, mapping. You near me, no, you near me, you near me, dear mapping. What's when you mean for sit down? What's it down? Come for. In your mean for and come and the abusu. Hear me one year. Let to do my why. If you say one year, when you mean for sit down, what's it down? Come for. In your mean for I'm a abusu. Hear me when let to do my why. When you one year, what's in the brami papa? Many that's what in us. Many dead that drama. You're the minute saying, Sana I be the young woman. Every year, anyone is slow. Around your family, and they are saying, well, it's a dear upbringing. It's your say, Sana did a swollen go. What's in the Brayefta Cocono? What's already the Bobby? What's working for some people that go to Yama? Nobody ever remember for Yama. Yefta Cocuni, and no from Cuba, and he just won. And my son said, Nibaba Cooper. I don't know if you see, I have that one. Yefta anybody, man, is one pen. What's the matter for you? One brother, Papa, me no matter who be real, and so me be a man who me run here. Me no be to be silent in the water. And to us one of them, yes, you know, cannot tip. See me be a man who me run here. Me no be to be silent in the water. Yes, you know. Sami wawana miwo adiye nina onyame bako amami na zuvise okuni enradi dom so safo hirene sami wawana miwo adiye nina ba amako Kumami, na obi emobo. Iranie, Davis, Okuyi. Ose radia sema to me. Mini okama fo ya. Ya tan first for yeti ya. Wasi mi nyanku bani wo info. Iranie, semi wana mi wo. Atie na. Onyame bako mamina efise Nana ya junior kania yedi shaya aya fumo aya adumu swale efirinsi tu Jansani antwa adumu efisa minane akwantufu ewade tumi ntwi fafie ho adumu onyame tumi ye duma
ampara adumuswe yeah minim de obi kom oye me last song osi owu sorry to me no ha every pim's a suban mami jewo nude nyampa yenya arube fi firuba suaba oh sorry to me nyami from fradomo kwadomo abusia mamembre fie ha nana ya junior fie ha sansuna my sister Veronica fashions so e wa hanen komo pii ni abo mamo mumre mi wi amesa bia homa na ma san ba mbie nti wa wo frame ya wa nyam no yo be 30 minutes awo yachi wa wo frame ya wa nyam ne yo be 30 minutes e wo yachi ta mo chuku e be sa bia homa no enne ye di nkomo enkrofo bebiri abeka nsem sis bowram na me minister medase eradin shraw nyame shraw so pa enen so wa ma ye nshira nyame shraw na ade ba akwa ya na meka se du Sunday na wantie hour of hope a wo ye wo ho ko si nyame shira no eye kese pa e wo ha na nyame gya no nso eye kese wo ha nti edu Sunday a obi enti hour of hope na nyame shira no e wo ha se na minister ne ye ka na ye boafo ye woni pa bi wo hono ma se nyame efa wo so na osira na onim wo nyame fa wo so na oye ade nyina ma na ema wa onim wo minister ka se mi wo se nyame omfa ade ne ma mesi wanim no abodin se adwoa bla ne be fa ade we na emumode nam nipa so e shira me de ba ye ne a ye kire ye ma adwuma ene adwumafoe minister unim se wobetimi a kire obi adwuma na wafiri wo nchen kọ good morning kura unti onka bi nchiro unim se wobetimi pa apene daache wo nsem ete sen kura master untimi nka bi no de akire eya cause Yesu Kristo no opasido cause osa enipa sen enai eyare no enipa du yare no ba ko pene ba obisa se nkro na aka ne yeden ewo hen enti Yesu Kristo paseda so obi ye bi ma wa bo moden se obeda na se obi ye bi ma boni din na yina ye ebi anasa ada nka wanhia na nka bibi ye o wanhia na nka wo ne wo ma nka mu da akom wanhia no ena ebi o ma 200 Ghana cedis se fast start business a nka ebi asa abre nka wo ne ani da so nyame nam ne so e de ehiraw eti boni din na ka ne da na se ena asie ewo efri nyame ho na asie efri nyame ho nti yesre se obi ye bibi ma wa bomoden se obeda na se na me hye wonkran no nyame otimi ya ade nyina yi nyame enam nipa so ehire nipa eti se wabema bu ani da so asa me anana first na me ton so kodua first na me de ntoma ebo me mu first no na mani da so nyina samistre duane na madi enne se ebi ni ho bia me anyame obehira wo enti fa wani to Awurade Nyankopɔn so na nyame hira emfa wani ntu nipa so bo moden se obebɔ mpaye na baabi a wo bia obɔ mpaye anyame obetie wo fa wani da so nyina to Awurade Nyankopɔn so na nyame na etimi ade nyina ye o ubekọ bosom ho owie a ode ne na ase be ma na wanfa ama na obetimi aye obibi e ma na yeye nti mfa nkọ bosom ko Nyankopɔn ho ene our hope of hope achiro ahye wonkuran se fa wani da so nyina to nyame so nyame na etimi ade nyina aye eti ene minister Manusi no meda me kru engineer sounds ase that's right enye ono a enka mente baabi enye onu
anka mani da so nyina ye den asa meda na sepa nyame onhyira no manusi mame nko asokore mampon na asokore mampon fu etie dwumadie we no minister ya na agye mensem asokore mampon fu nyina nyame hyira mo wate ye da masepa se mutie ma ne kwa akire edru ba bibia oh my Ghana ekopem nyame hyira mo nyame hyira mo junior ebeba no mame san kwa homa no so bi still enkrofo bi wa dance ye ana me ka wo say our folk ye WhatsApp platform no person join here 05411266626 05411266626 ye WhatsApp audio and I say text break so person ade kama 0551931931 0548931931 yes I for man because microphone be text minister so we are going back to the line we are going back to the lines no na yani ebima kwa akwadin komo hello me do fo benie Good morning. Good morning, sir. But you didn't baby how can free. That's all. Hello? Hello, that's all. Maso mami tie wa no pay. And go back. But you peja oni mami ye. Go back. Nyami hira pa. Ni before. You got to be before now, boy. It's a broken it's actually crying. No, I'm not about the face. Possible after the iron, then so ugly. Nyami hira P Maxwell 0551931931 0548931931 Bedofo me se onyame omfiri esoro emegyina ho emeka se meba we na me brɛ wo onam nipa so nipa bi aye bi ama wo nyame afa wo so omo se si e ka na se obi nso nkran hello Good morning, but you didn't baby our casa free. Okay, if you never watch it, you free when I can't come away. That's it. That's all. What I mean, this is a bit, you mentioned that's what I mean. The sense of my the best experience you should be better on the file. Opamu even though my own business before. Now, you come to Pamu village. Now, the first time you go, I say, I'm under home. After the dear mama, I bring to my son. I mean, including me, I say, look up my name, you go to the you know, my dream. Yeah, obviously, but me, after me, come to the middle of the one. Yeah, some people. And that is your mommy. That's it. Nyamisra, what? Hello? Good morning. Good day. Atiko, the fashion designer, Doma. Good morning. Doma market. I will join a celebrate to Ate. Also a champion Ate. They say the whole Ghana what did you crash in the rain? What's on the side so? There was too much. I begin the whole Ghana. And pay one more shoe. Oh, now one my mirror hole. Now one my money so I did. No question. I did it. Nyamisra also. I did it. I mean, okay, Amen. I did it. Namima, I say, no, quantity, Sompa, one to BBC. Amen. I did it. Nyamisra. I did it. The bath kind in Nano. I can't say, my men fast out when you so, and my mirror say, of Papa Agnes. Yamisra. I did it. Yes, well.
say nipa over cover ma mu kese dina wawo for so ena the wo so dina oba be ma sabi over pa no so na big dey meaning say ma wo for them paye pa ena akoma pa e dina tie bom paye mam na mere dia big aduka wouldn't so all for them pipe or pata wachi now we didn't pipe born in the support I do come I do chop the maninka the secret in here make us do chop in chiro I did obey this say tell a deep bay Mr. B then the boy we are what him for night to san and casa so I did it then the boy we are mouth for night to san nan work at what you neighbor night. So made up more what Casada. I did it. And Cocoya Baku Coninibia. Contia said that. Yamisha made a water. Oh, I mean, I can say, I'll go so some you did be, but it did be a mammy water. Maybe Abwadua Agnes. I did it. So the mamma crying can be made a bit transman of my trend or TikTok. Oh, dear. I did put it to you. Opa, mamma crying. And you will keep on the one. In the media, the Chandroma, that Tawala who said, we are producer, Papa. What are me pacho? Next week, no amount of quiet water. I did the matter. Katawale ni money da bulldog no be mo abe ho ni me ye pasa kakai e dana more fire nyami shop hello bacho mi do fu beni bacho mi dey the Bismarck me ka se fresh you fu okay uncle Bismarck ma mi tie wa no pay boss na mi shira papa ene o ma me su sa me bakato no afelo o bebutu mi nche o ni dey tia me ye o ni dey tia ne papa su ni dey tia ne papa su oh say ya kai be dey fi na be dey alwa dey butura boss yentini tini na no kwasem yes fair ya ma no kasa ene lo sole out the pie no kasa ni na sia tata oh me ne bwan ho akwa so me say my isila ni me say nyame ama de saso ya na mo hawo mudie ma me say awade no de ahye ma aseno we ye free so wate amen da me shira papa Mr. pay me number frame me why but your number number no the WhatsApp no 26 na de to so no o de ye audio bra me say wo na wo frɛ wo radio so say oh how be sa how no me pesa me no mi no bo ho mpaye wate me bachi me pesa urade fa me so yi sa how no free ho wate amen urade nsira ho hello me do football ni champion DJ original the great the prophet you the elder the deacon the bishop who the Okomshenino we SK Bullets we are many hene e wa dey ni na we go do Obuase coffee crew wo the better was wo friend is so bold you say we hear introduction wow yeah Bullets voice no unique bi o so ni ni asi o so wakotiatia mu o so we quarista utimi hunu baba yewu baby a wukira say we ni baby a say oba even so a no ma akani na so bi o una mi hu se nyame tumi woni mu amen una mi hu se nyame ya dana se amen isanza hu mi ame no mi enu ya hu me no anka odi e temple subscribe na sabe nke deka no kwasem ko hospital ko re de hospital si usu a within 1 hour sika okokia if you don't mame wo betu mi sadu wa wo fi free o nyo 1000 yena papa ni ase yenya dai isanze enua abosom akonformalam edisfo e dia seda na papa na wo bo sa ankofo no ene fo na seda ma no e fo ma no wa yedi e keni banko a ene pele ke danke absole ene ya no se na papa ba ye na abone bo jiro ba ye ntino baba adewu adiem kwa ayeye kene de mu onko so mo ho ban
then Johnny Papa you which in go see amankwa no question what is can that so abi nice one anope ma me fan chia sronko enkoma me bra panin owura Peter Heavens ade dodo na ade frɛ no so mi so aha anope ya ti he no so mi so ewo Oyepa TV a ono so edi ni djuma owura so mi so anope ye de chia sronko ebre oni crew members ni nyina most especially me ba adwuma wura ono no ote ho ye adwuma no wasa tete ha no mo se mo ditade ba anope ma me fan chia sronko nso ma ladies bi wo alignment maybe a hospital bi wo no omoton aduane bi wo ho no na aduane din yo se fra no enchima aha enchima anope nyami shramo o se ibj kwasi da bia me TV ne ho na ya chia me kakra aha nti enchima nyami onhra pa woni wakwada mercy nyami onhra na onfam free adumo enko adumo yensan kwa homa no so hello good morning pacho dini baby akasa I'm a cafe free Paboa and DJ ya bon dia o ma me magi atumati me ma me anti DJ nyami shira wonso why you test amen one man none of pay machine still of pay oh man was how nya bebe and no we down oh the beer to tell again and see what in place I didn't happen system you and son me one thing amen Nami say Mr. amen what's my and I'm okay yes I want to ya ma from ma wo oba se ma wo don't person na me ki ko do ma to continue to ya na me me fight oh I need to make the what's on my mood every I'm the done no and for beyond can amen na me people me do conditions amen nyami shira mama na no pay nyami shira kai ma me paibo amen paibo ma me kai on paibo what ya ha me it is put to great ma me nyam ya ka ma me paibo why mate mami me kai wo pa nyami on shira pa ma me for back bi nka ho na yeah all right abusia ma me for friend nsi what obi abaso ho hello me don fu beni hello mami udi ni baby akasa fu mi kasa fu ke joso pacho udi the same pacho me di mark 50 okay mark gifting pacho ma mi ntie wa no pay yo adize na mi tampi yo yesu kera amen mi kasa fu ke joso man pacho me ntie wo ho me te won kakasa me di mark 50 okay yo adize na no show on shira won so if you so yes e na ya te dia kana kwa so kwa dia ni to ansana na ne ya ti se ne nya tribuno e na sunego na no fe di ama na sukra ma na broso oh e ka so obi a wa bwa no ma kun pa me bon di te sabe mo me say si boatin boy police station oh me say si boatin yes ane ka to so ni mo no minimum no Pacho trakini hivi trakini na maana yetu ani baby restaurant to home family baby me ka mi ngunye me ko ma papa ne me yede bo ma bo me no
Wa mi hu ya minka edu ba bi kura na ntuma me kwa so de kwa ntimi ja so de ko. Oh. Da ku mo fia na sista ba kwa ne ntuma ba de ma eno nkonkoda. E ba ko konya case e ko kwade mu. Ama pe na wo ka to bu konya case kura na kwa ba ko be na isi bo ake ejeri ni ba ni 5 years. Oh. Okoye ma nyame adum le ni de ma me. Ko small yare. Alonso bibi be share no ho. Opapa quality afeya na na do so de ko bi ko ye ni schedule ma me. So me ka abide. Me ka ma me no papa no ni bo ma bo me a. Nti ka. Nti everyday uri no a odana ti ma me say na fi egiso. And I'm not better at this. If you were to me, Quano, I mean, you can go right back. Not the bank, you know, not I'm supporting Ghana. 1928. Supporting Ghana. I mean, yes, you got one company that you had money come on. I just say, my card just to have. Busy. We say, back in the area, I was to be the main struggle. Amen. I was asking, I mean, son, I was Nyamishra also, Maminis. Sometimes, okay, baby, and now free be eba. Now, say, Yami and Fo be swam. The same you ask yourself, say, and can what him. And I pay Nana Junior with fear Hanamo. Mamma Corner Hona, Yanin couldn't come. Nana, Miss Samuel Quababium. IBJ, Major Sopa. And then it dapa, me who say. Who book keyboard? Now I am so emotional. My raw spirit name. Me no one anti check, but and nepa ne da me say. Nana junior book keyboard, but why are so emotional? IBJ. Nana. Gratitude is a wisdom. Gratitude is a wisdom. Wow. It's not a weakness. So what chile ni swatire obi no. Nyansa. For international, for someone to give you one CD crown, enye easy. Into what's man so any no question. Enye easy. And when I say, oh, you weak. We have normalized things. You only so bitch what they are a normal. Into no one and as a cry and co baby. But in real life, no. Gratitude a currency, because a currency. And I don't know. Yeah. So one show appreciation. A doba form. Wow. That's when it's making sense. You're making sense. Push it. Aha. Even the Bible, my sister Veruca. I think Luke 17 verse 11. Yeah. Yeah. A quarter for no 10 lepers. Yankopon somewhere, but then Bakope anything call ya kokodan kupase. Obuzane sana. And corner cano, way. Nessa, yes, you cran or yen yameno. So ye be many pa or passada. How much more nipa than nipa as any? International. Entino, or quadanasono, where nya only Irisa. But then, in Shre Barnasono, Bibri Bunuso. Yeah. And the Kakra mechanic say, you shouldn't take things so normal, say, gratitude, a dear man, and I say, we 500 to the man, no, a day, you know. Obi kura de emwo bi dia bɔ no sɛ yi ne ho an sɛ na sɛ me nua no no nyama me ne hwɛ no hwɛ me ana heden. But the mental oh show appreciation no say bia o ma once the crown the next time wait na cause oh me nua me man we nani so e enti na me kwa kase we ya me fama no opportunity we ni a me push ni nhyɛ o. Wow. Enti I was say ye ma ye hye na bi nso. Yeah. Na you normalize name maybe. I mean take it in so light. I mean take it in so simple sir. Na you appreciate it. Do be am on me ani so. Na yenda ni panase. Na ya nyami shira. IBJ. Ma mencha me chiba. Okay. O hwe me sa was na dey won chia me. Chara kaka. Sompa Bichawati. Oh, or your younger CEO, or Tonton Jesse's name. Yeah. Slippers near the Kakaka. I'm kuma do me kakra. Because of the business into no on taxi me gidi. No question. Into no bit me a corny page, Mudero slippers, or kwa obinyano.
Mr. Bempo TikTok okon handles ni nyina obo na bi na chese wa order on yema international be ma no bisia nyamisra abusua o kan semi na ya o kan semi say gratitude is a wisdom. It's a wisdom. It's not a weakness. Gratitude is a wisdom, but it's not a weakness. Yes. Ni petre ni sono enyansa ne mum nyamreyo enyansa topic kase pa na odi abai se yesi ebiebia asem we mu aho enyasem ketwa nyamishira opi maka kire se me awurade did wisdom adom ye na nipa bia wo me nche bia no obie na no kasa otum say yes we oni I begin na ane bench yensusu e ofia ha na ene me bu ofunu pa kwa ba no ma vere say agoronko a kwa ba ye ja papa we me chia me no na me bu funu ameden bibia boko obo ade adaro ma bibia boko kwaku ya dinkomo atiefu abedin komo papa me da se e wa akonya kese ade ama me odwumadie yi so enkomo akoso bebre ene me am ye emotional bebre wonso aye emotional na ye emotional bebre na sawo de wani ede pa o e wo musa ba ade na kan wa emfa ho ne ne eden utie bi mu nsem o mo keka baby nyame apagya o mo afiri ne baby nyame de o mo abedura my god ye beka se nyame wote ase na se ye kan bibi se aniso a obi a o kire aniso bia etum pontentem wa abrabo obi o kire aniso bia no etum pontentem wa abrabo because obi a naniso ade bia ni mbrade kwaku bie kio na de ne no ehe fa no makoyes rich as the sano obi o kire aniso bia na ni mbrade debi de obenya bia na aniso enti se woni obi a nani so bibia wo ye man nam a wo kra na wo ne nam no nso wo koso ntentem wow because de bia no obo mpaye se nyame bedom wo no wa man kakra na ne die wo ne die kakra na ewom no wo de ama no abrabo na ye ebo no se wa ma wani anso de wo ana de obi de ama wa ma wani anso a de bia wo te de wo te my god asante forward ade bi o mo ye o chewade ene woda na se o chena wo hunu no anda na se biemu a eno ano no ono wa wie yes woda na se na ade chia betimi kura ko ni fie no kwasem ne koda na se hwe me ko che mpanimfo bi ade Christmas yo omo ye mpanimfo a sebe ade na me ko ma no omo no omo betimi ato aboro so na kwaku se me bo audio a mame no yesa ade chiye esane be damase a it will shock you sa enti ani so hoi epeja nipa ententem baby a wo free ne baby a wo ba no kan hunu se obi na so wonsa ade wo beduru ho enti wa beduru ho a kire ani so ma sa nipa no na emum no se ani so amem na se o de hye wakoma mu se oh me modembo ewurade o hyira nipa na wamfa amfa nipa so a unhyira emma enti nyame ebe hyirawo na wo no wamo ani asode nipa na ya ma na nipa no so ada nyame asese ono nso wadom na mana so obi so na emom se wo de wo se wo nkyira ni so wa abrabo ma menua dofo menua ba menua ba ma me papa mo me maame mo me ka kira wo se ba bia wotim no wonan betu ba ku sei no no abre koku na udi kodin semo boss no nese bebraya stagnant e wa abrabo mu no ungratefulness yeah because the old man no nani anso into okotwa wada power abonten oh akwa we kura ntiri modern ska bebreba wo nyina 1000 pe na adema 1000 eye pe obi anani so ade bia ni hono ma wonya kakra wo ne nsem a omfanye bibi wonya 100 cedis o cha ne 100 cedis a nani aso nti no opese ode ye bibi a wonso hu se ade na ode ma no mfa so aba so ba wono ma omo ani nso ade no boss
nipa bebre nam ho bre obi abie shop still na oboka nani nso customers eba ne nchen no nani nso enioma omo beto onipa aba otimi bedigwa bia be 100 cedis 1000 2000 oba esan se wani nso se wabedi se adwa ohwe ne ye bia ne ka wodam wabeto ade kitikiti we nti no okọ wutwa na dapa o ka se wante sunsum na kasa akire no wochina woduru ho a wonyina enti abrabo na ye bo no dwumadi a ye di no yemi ani nso ade bia obi ya ma ye wa abrabom no kwasem se wa mu ani anso de obi ya ma wa ye num bi se ya ye tete ye se nya ani so ene ani so nso ne aho brase nenam ene aho brase a ebia enka by this time ye hye kwayem enye wi ne ye no ma ebi nso anka ye bubu nnua na nnua no de kwede ene ye se wani nso de wakwa nyina pen makwa nyina pen akobubuja ebubuja pen akonwa pen makonwa pen mako drabo pen makonwa pen makwa nyina pen mayeshu shine pen makonkotoboda makokusichida madomo akano ma pen eno die meka se maye bia na ba tire de wato tire ma to bi pen na wa ye chene pen cheno ma ya enti edu time bi na wo da ho a utimi kai saade no sane oma we nyina wo ye den wo ye nipa ade bia wo ye atwam bia no obi biara wo nkai a wo ani so bia no otewa wo kai ne past sane ebe ya obedwere ho se abrabo ya me fa mu obi na boa mi o na ade na baabi anyame de ma beduri me nso me nkope obi na me mmoa no ani so hoi eye ade kakraka pa se wani nso ade a minia kai hunu se baabi a wutim no ewurade mpagya wo nko because wani anso ni nti no o meye bi ema obi sene wono nso ani beso ama wo dia akoso boss me das me nkasa pi nyame nhira pa abusua me ba bench ye na wakasa no wa wi asem no ka Veronica Fashions wa me man sima ba ko pe no mfa ketuwa bi nso so na ye nsore nko ene ye call Lady Bishop asore ho wase wa mama kwenya na ade ba kwa na benchye ka ama me so me ka bia to so ne se obi ye wade na wani anso a egdi unya won kasa wotena sia na usan adwen ho na pesa usan ba wachi bi but usan ba enyeye nti asase so obi ye wade a mo wani nso se one Ghana cedi kura no benya de ama wa mo wani nso because ebia na wonim sa nipa nem so botom ebia na sa nipa ne ni sika aka na ode ye den ode ma wo no but wo de wo nye den onnim ana se nipa no so wo ne nam so wo bia obetimi aye den ama obi so oni bia ma woni so de ode ye den ode ma wo no na dachi ebe wie nkunim de ama ebia na opese wo sa ba bie no wantimi ansa anye den amma biem ti so obi ye wade a mo ani so minister mpacho manusi mame nchia madam fu bi wa square mampon ono na ye miti mame miti we mimpe miti bo mebo miti ana miti ye me na onya adaje nso enya me ho abotre ye fe na echa wa square mampon gundis echire honoma eho na echa eyetire oye rix nyina ntimi sremu square mampon bi anko echa ho no nkonko ye niti me da ase right Kevin mame nye birthday we sisi a mame nye birthday we sisi a so I ready but wunyi ayin free na edin mra kama why munyi happy birthday to you Adam Mega schoolboy group of company way free Mr. Wack Sompa TV and Sompa FM ha and oma awoda pa sronko kwan so osi nyame onhira na wonfa free adumu enko adum Adam Mega ene wawoda nyame onhira pa na wonfa free adumu enko adumu abusuame sorry mame fanchi asronko ema mi ankasa minua ba mame fanchi asronko ema mi ankasa minua ba Regina Owusu wona we CEO of Vamef Wicks me dem me frɛ wanima anima no pay me chiao nyame onhira na onfa free adumu enko adumu abusua ha na brebema kwan na yedi dwumadi a ye frɛ no Hour of Hope no
esi na ansa na mesori no ho ma me nhye wunkran na me nka nkyerɛ wo sɛ de edin bia no banyame anim a emre de edin bia no de edin bia banyame anim a emre medofo anida so nyansan wate enye wo ho bone enka wano aduro eni wo ho awu na bere bi beba sɛ de ne ye etufu yi wo de ne be ye du wo de ne mu be ye du achen obi a ɔno no esu me hye nkran no pai nyame etimi ade nyina ye onyame ne boafo one a person join ye WhatsApp platform so but I'm fan to so ma na me bobo no last hour na eja oluma me nsore nko obe text ako HOH ako number e friend 0541126626 our full platform HOH to 0541126626 and then above 4 o'clock above 5 p.m. Meto me boy say at the 1 hour and ni nyina di nkomo 0541126626 bibi how bibi tire wadwen asem bi bro so say ye sunsum mu say ye hunam ani wo de freme na ye ni nkomo onyame nam ye so ebeboa wo me hye nkran say ebeye yie na ayeye kura Eradi onhyira na onfam free adomo nkwa adomo midin any minister Kofi IBJ dwumadie no hour of hope kwasiada no pa bia